Kajing sedang ban maramot no ya kajing king dam kabalas dang menta kasngi kalawan rapat ya kajing tnum hapning kipat ba nong let nong wan kibala hapan na ya kajing hengkani kabalan ya katu kanipor namar kajing hap ban pinsange ya kawe kalyang ban pelat ya kawe kalyang kasurok habajam lingba kani kajing king dam ha umnyam. Ya kani kajing maramot ya kajing king dam site kabala IT Shakibor ka ITC Cementation India Limited kabala ap ya kajing bit banyo sedang no ya kajing maramot ya kajing king dam site kabala ne kumba sao bana EA na kabenta ban maramot ban kirshan ya kajing king dam site kabala kut no ka portrait kam ka jongka bat kababu jingma ya kalet kawan jong kipat ba. Lasak hiru baha kasngi sedang ban maramot ya kajing king dam site umnyam menta ka khatlai terik uno pra ha kabalas dang ya kajing ksam thliu ha baro shilenter jong kate kajing king bat keyboard pentrai ya kani kajing maramot haringkat keyboard pulit kilahaban te lakamru wat ya kaya kiyeng jong kikali kibakio sha Shillong bat kibahyar sha Guwahati ha kabalawan raru ya kajing dhengkali kabajur ha kibenta jong kani kajing king. Nakalyang keyboard pulit ka Ribhoy district kibala Shimkhiaru ha kabante lakam ya kajing dhengkali kabala mi na kajing stang ban marmat ya kani kajing king damsad kilahaban penkala ya kalinti ya kikali kibawan nakathan Guwahati ban let ban shanong ba Shillong kilahaban ya lingba no napo ka umnyam sha umroy airport umrinja ban pailing ba sha kasurok VIP road maulai mautawar nehu nie 10 kat baki kalirit kibahyar na Shillong sha Guwahati kidang yo banya lingba kate kajing king dam site. Habakran badu construction manager ka ITC Cementation India Limited u Hanuman Kalam ulay thu bakajing sedang ban marmat ya kani kajing king dam site kalong hadien kajing yo bor na ki bor ka Sarkar Meghalaya ki bala ai jingbet hadien saw banai bala dep ban pa ni kajing thmu ban maramat no bat lasdang menta kasngi da ka baksam thlio ha ki benta jong kani kajing king na ka benta ban thepat ya ka dobilat ha gitu ki benta ki baladon kajing senjor hapo kani kajing king. Ulay thuru baha kani kajing tray ban maramot ya kani kajing king kandon shisha kajing kta ya kalet kawan jong ki pat ba namar kan kham perkhing ba ya kajing ya kali khamtam ki kali he batlada ki bor jong kani kajing tray maramot ya kani kajing king kinyo ban tray tikna kat kum kajing thmu jong ki kajing maramat onla ban pendep tang hapo की साव बनाए बनवन सेटअप करने के लिए और ट्रैफिक का भी थोड़ा अफेक्ट हो रहा है उसका क्या डैम का जो रिपेयरिंग कर रहा है वो कंपनी का नाम है ITD सिमेंटेशन इंडिया लिमिटेड। ये अभी हम लोग आज सेटिंग किया है, कल से काम चालू हो जाएगा हमारा और चार महीना लगेगा पूरा करने में। डैम टॉप को कंप्लीट करने में हमको मिनिमम 4 मंथ लगेंगे, डे नाइट का अगर काम करते हैं। डे नाइट करेंगे हम लोग। तो अभी मतलब क्या क्या काम यहाँ पे लगे है? इसका डैम में ड्रिलिंग करके उसके बाद सीमेंट ग्राउंड करेंगे, प्रेशर ग्राउंड करेंगे जिससे कि इसकी लाइफ थोड़ी और स्ट्रेंथनिंग बढ़ जाएगी। तो क्या इसके लाइफ का कितना ये डैम के ऊपर हैवी व्हीकल जाने का परमिशन तो कहीं नहीं होता है। ये हम लोग पहली जगह पे देख रहे हैं कि इसके ऊपर से हैवी व्हीकल ट्रैफिक जा रही है, मगर अगर हमारा ट्रीटमेंट करने के बाद 25 साल का तो लाइफ रहता है, मगर ये इसके ऊपर हैवी व्हीकल जाएंगे ये वो होगा तो उसके ऊपर बाद में डिपेंड करेगा क्या है। So what is the main issue of this life of this ब्रिज का क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम इसका स्ट्रेंथ जो है ना कम हो चुका है, इसका जो पानी का प्रेशर जो लेने का कैपेसिटी है वो कम हो रहा है। तो अगर वाटर प्रेशर है ना पीछे बैक साइड में वाटर प्रेशर है, तो लगभग कितना साल जाएगा अगर मेंटेनेंस नहीं करने से? वो तो हम लोग ने पता वो उसका स्ट्रेंथनिंग टेस्ट होएगा, वो उसके बाद लाइफ बताएगा।